Yes, bakunzi ba Kigali News rero reka nongeye mbifurize umugoroba mwiza kuri utwo mu masaha ya nimugoroba. Turi ku mugoroba wo ku itariki zigera nyamuneka kuri 22 z'ukwa mbere 2025 bumvikana n'amakuru agezweho. Intambara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyayo byamaze kuba ibindi yamaze gusubira irudubi, ibintu byakaze. Leta zunze ubumwe za Amerika zimanukiye, Abarusiya bimanukiye, Abashinwa bamanutse, ibintu bimeze nabi cyane. Ni zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo, kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ariko mbere yo kugira ngo amakuru tuyinjiremo, turanza dusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Ni abantu b'agaciro gakomeye cyane badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zambia, Zimbabwe ndetse n'andi agiye atandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni benshi cyane by'umwihariko badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Sindi butinde rero, nyamuneka turaza gukubita tubangura, muraza kunyemerera dusimbukire mu bice by'umujyi wa Uvira, tubapudetinge, tubabwire uko situation ihagaze. Ariko kandi turaza kuba tunyarukira mu bice bigiye bitandukanye byano muri za Songo, turebere hamwe amasasu menshi cyane yaciye ibintu ni mu bice by'umujyi wa Uvira. Minembwe turaza kuba hari ripoti ya risase na magerohi ikomeje kugenda ituruka Minembwe ibintu byakaze, ariko kandi byamaze kuba biba ibindi turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Nyamuneka muraza kunyimira dusimbukire imasisi, turebere hamwe imirwano ikomeye cyane yaciye ibintu kahira muri teritwari ya Warikare. Turaza kuba tubabwira byinshi bigiye bitandukanye, ariko kandi nanone ku rundi ruhande Love ubwo yaganiraga n'ibinyamakuru by'umwihariko ku wa kabiri ku tariki ya 20 Mutarama, Minisitiri Love yavuze ko nta cyizere gihari cy'uko intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izarangira vuba, ku bijyanye n'ibibazo bikomeye bihari bitarabonerwa umuti w'igisubizo kirambye. Amakuru rero ya diplomasi, umukuru wa diplomasi y'Uburusiya yanzemo ati igihugu cyanjye cyifuza kubona umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda ndetse umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urangira. Ati dusanzwe dufite imigenderanire myiza na Kongo hamwe n'u Rwanda, kandi turifuza kubona uriya mwiryane uri hagati yabyo urangira. Gusa mvugishije ukuri, ibyo si intambara izarangira vuba, ahubwo ni intambara by'umwihariko ishobora kuba yateza n'ibibazo bikomeye. Ndabona hari byinshi hano bari kunyandikira, yes, ntabwo ndi butinde, kadukomeze by'umwihariko inkuru tuyinjiremo. Uwitwa Love rero yunzemo ati Uburusiya bwiteguye kuba umuhuza. Ati turamutse dusabwe kuba umuhuza, nta n'umwe twaziringira twaba umuhuza, by'umwihariko nta kintu na kimwe dushingiye kuri ubu. Rero imyaka imaze kuba ine ingabo za Kongo Kinshasa zihanganye n'umutwe w'inyeshyamba wa M23, icyo kimwe kivuga ko ushyigikiwe n'u Rwanda. Minisitiri rero Serge Love ubwo yabazwaga ku mpamvu y'intambara itarangira, mu gihe hari amasezerano aheruka gusinywa i Washington DC hagati ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, yavuze ko impamvu ari ibibazo bimaze igihe kirekire no kuba M23 ifite imbaraga by'umwihariko nyinshi. Ati ku byerekeye kwigamba kwa Donald Trump wavuze ko iriya ntambara iri mu ntambara umunani ku isi, avuga ko amaze kurangiza, ariko wibuke ko aherutse kwivugira ubwe ko iyi ntambara yongeye kwaduka. Hari ibibazo bikomeye rero bimaze igihe kirekire, rero ntibirabonerwa umuti ushobora kuva mu masezerano, by'umwihariko intambara ikarangira. Yunzemo ati iruhande rw'ibindi bibazo byinshi, hari uno mutwe wa M23 ukuvuga
ko wemeye n'amategeko, ariko ni umutwe ufite ingufu by'umwihariko zikarishye mu rwego rwo hejuru. Ubwo rero byumvikane yuko nyamuneka no kurangiza iyi ntambara byaba ari kimwe mu bintu nyine bikomeye, byaba ari kimwe mu bintu bikomeye ku rwego rwo hejuru. Sindi butinde rero nyemera dukomeze n'ubundi turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwa, turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwa, usibye ibi Uburusiya bwatangaje ku kijyanye n'intambara by'umwihariko iri kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyemera nkubwire ibyo uwitwa Jenerali Sultani Makenga, ni umugaba mukuru w'igisirikare cy'umutwe wa M23 by'umwihariko yatangaje, yateguje abayoboke buriya mutwe by'umwihariko yuko uyu mwaka w'2026 uzarangwa n'akazi gakakaye. Ni mu gihe kandi urugamba rwo kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rugikomeje n'ubundi nk'ubusanzwe. Makenga rero yabateguje aba bayoboke ku wa gatatu tariki ya 21 Ukuboza, ni ku munsi w'ejo, mu nama y'abayobozi bakuru ba AFC M23 bagiranye n'abayoboke bayo bo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni inama rero yabereye mu mujyi wa Bukavu. Makenga rero yashimiye abayoboke ba AFC M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ku bw'akazi gakomeye bamaze gukora, ariko abibutsa ko intambara bamaze imyaka 4 batangiye igikomeje. Ati turacyari mu ntambara n'imyitwarire nk'aho mukiri ku rugamba, nimube maso udahemuka, murangwe n'ikinyabupfura kandi mwitware neza nk'abiteguye kwitanga, ntimukitware nka bamwe mu bayobozi basigaye i Kinshasa cyangwa nk'aho igihugu cyose cyamaze kubohorwa. Jenerali Sultani Makenga rero by'umwihariko yagaragaje urugendo rwo kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ihuriro rya AFC M23 ririmo rikora by'umwihariko rikoresheje imbaraga kugira ngo abaturage bongere kubona umutekano. Ati inzira iracyahari ndende kandi irasabwa kwiyoroshya, kwiyemeza ndetse n'inshingano. Urugendo babwira ni urugendo rusaba imbaraga nyinshi kandi izo mbaraga ni mwebwe. Ni intambwe rero by'umwihariko bahisemo yo guhagarika ibijyanye n'ibitero by'abagizi ba nabi kugira ngo amahoro aboneke. Makenga kandi yanashimangiye ko buri wese aho ari hose agomba kumva ko kubohora igihugu n'abaturage bacu bisaba intego n'umurava. Yunzemo ati mu mwaka w'2026 ni umwaka uzarangwa n'akazi gakomeye. Ati umwaka wa 2026 uzaba umwaka w'akazi gakakaye, umwaka uzadusaba kubona ubushobozi, murava, ndetse n'umwaka uzadusaba by'umwihariko guhangana mu buryo bukomeye cyane. Umuhuzabikorwa rero wa AFC M23 Colonel Nanga nawe yasabye abayoboke bayo gufata inshingano, abibutsa ko AFC M23 nta bafana cyangwa se inkomamashyi zigomba kuhaba. Yunzemo ati buri wese agomba kwiyemeza no gukora ibyo asabwa mu rwego rwo kuzana impinduka. Ati niba turi kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa tutitware nk'ubutegetsi bwa Kinshasa, tutitware bitandukanye. Turi hano kubwo kwigwizaho ati turi hano kubwo kutigwizaho ubukire muri aba bagaragu. Ni mugume rero kuba abagaragu rero b'abanyekongo, abagaragu b'abandi, by'umwihariko barwanira ukuri no kwishyira ukizana. Nanga rero yabasabye kurangwa n'ubumwe kuko bemeye guhuriza hamwe amaraso yabo bakitangira by'umwihariko igihugu n'inzirakarengane zikomeje kugenda zihura n'ibibazo bikomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose ni bimwe mu bintu biri kugenda byumvikana neza cyane, ariko kandi munyemere babwire yuko muri Uvira ibintu bitameze neza. Abagera ku 1000 bamaze guhunga Uvira. Rwose ibintu birakaze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ngaruka ku mitwe yitwaje intwaro ya gisirikare Wazalendo hamwe n'ingabo za Congo FARDC mu mujyi wa Uvira, byatumye abantu babarirwa ku 1000 bahunga.
Amakuru rero atangazwa na RFI ndetse aherutse gushimangirwa na HLW, aravuga ko bahunze cyane cyane ari abanyamulenge cyangwa se abatutsi muri Kongo. Abandi rero bahise batangira guhunga ni abashinjwa gukorana na AFC-M23, umutwe wari umaze ukwezi kurenga warafashe umujyi wa Uvira mbere yo kuvamo burundu tariki ya 17 Mutarama. Benshi muri abo bantu bagiye rero gushaka ubuhungiro mu midugudu iherereye mu kibaya cya Rusizi, cyane cyane mu mijyi ya Kamanyola, aho bari bavugaga ko bashobora kubona amahoro. Rero imibare myinshi nyamuneka irimo igenda by'umwihariko ihunga. Ibi rero bishobora kuza gutuma ubutegetsi bwa Tshisekedi by'umwihariko bwongera guhura n'akaga gakomeye cyane muri rusange. Lieutenant General Philemon Yave wigeze kuba umuyobozi w'intara ya gatatu ya gisirikare mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yihakanye imbere y'urukiko rwa gisirikare ibirego kuba yarigeze gukorana n'u Rwanda arimo arashinjwa. Mu mpera za Nzeri mu mwaka w'ibihumbi 2022 nibwo uyu mujenerali yatawe muri yombi nyuma y'uko umutwe wa M23 wari umaze kwirukana ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice byinshi byo muri teritwari ya Rutshuru birimo n'umujyi wa Bunagana. Ubushinjacyaha rero bwa gisirikare bumurega muri ibyo bihe ko yavugaga ko yavuganaga nabo mu Rwanda, dore yuko ngo yari atunze nimero ya telefoni y'umujyanama mukuru wa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General James w'u Rwanda, General James Kabarebe. Ejo kuwa gatatu tariki ya 21 Mutarama, Lieutenant General Philemon Yave yisobanuye ko atigeze avugana nabo muri leta y'u Rwanda, ahamya ko ubushinjacyaha busabwe kugaragaza ibyo bumushinja bukavugana nabo cyangwa ubutumwa bukavuga ko butandikiranye bidashobora by'umwihariko kububona. Bivuze yuko rero icyabayeho hari uko yakiriye ubutumwa bwaturutse kuri nimero atazi nyirayo bushinja ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gukorana n'umutwe wa FDLR kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda. Lieutenant General Yave yavuze ko uwahoze ari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, General Major Peter Chirimwami, nawe yohereje ubutumwa mu gihe bari mu nama. Ati nabonye ubutumwa bwanditse budushinja gukorana na FDLR kugira ngo duhungabanye umutekano w'u Rwanda. Turangije inama na Peter Chirimwami yaje afite ubwo butumwa, ndi gushinjwa gukorana na FDLR mu bikorwa bya gisirikare. Nabwiye Chirimwami ko ubwo turi mu nama nakiriye ubutumwa muri telefoni bw'umuntu ntazi. Lieutenant General Yave yatangiye kuburana tariki ya 19 Ukuboza w'ibihumbi 2025. Icyo gihe yasabye na Depite Hada Josi na Jeanne Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshingamategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinza u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC-M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC-M23
M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishyira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Vigtamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe, guhagarika imirwano no guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana, kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi
bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye by'u Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho abandi bagakomereka.